Толықтай бirincisi айтып берем, қалғаны оқшаш оңай эле. Ат, тон, аял, ер 4 нәрсени айтып атат. Бirincisi айтам, қалғаны оқшаш. Ким айтса берем? Ат. Google'ды қарабайлы бағына, интернетте жоқ бұл. Ат мингендіке. Қалғаны оқшаш. Ким айтам? Қол көтеріңіз, қол көтеріңіз. Мына жақта қол көтеріңіз. Итак, ат мингендіке кетті қалғаны. Kettik anda. Kim aytadi? At mingendiki dedim. Qara, o'shuni ikki so'l o'tib bordi. Mana yoqda qo'l ko'tardi, qo'l ko'tardi. Nasıl jere? Yavrum yoqda. Kelis qoldi. At mingendiki qalgan o'xshash aytadi. Ket. At mingendiki, to'p mingendiki, ayolni olgandiki, yerdiki. O'ldirdi zaka. Нормально келет қалсы. Ер тигендікі деген жер өлтірді да. Бірақ негізі түрлі әттіңіз ашты. Азыр еркектер тиіп аталды негізі. Осы жерді өлтіріп елдіңіз ашты. Итак. Ашты. Мына білек сізге. Мына білекті жолда қоза беріңіз. Bir özüm bana toplayın ayağında bir hoşun seda. Hoşuna geçen vardı. Sol taraf var mı çok? At mingendiki dedim. Ağallansın. Ezike bir ayet görmüşsün. At mingendiki, ton giygendiki ayal жақсы, er жақсы. Kaç? Biz açtırdılar böyle. Edak. Hayır. Nereyiz? Edak, makal tolu kaydınız. Yer eldiki. Makal tolu kaydın başına. At mingendiki, ton giygендiki, ayol olgandiki, yer eldiki. Lan eksin ya baba. Akıl turladınız işte zaten. Cevap versene. At mingendiki, ton giygendiki, ayol giygendiki, yerdiki deyip tuğanlar. O zaman şunu atı ayağında yerine kaçan giresin gayettesin de neysin ceyir degine. Bakıl mı? Kanday dedinizler. Yerine eldin aksı var. El için kızartmasın. Aşağıda olsun degende sanalı erkekler turaycası malı da şu kadar kol çarpırsanızlar bana da ne bunlar böyle? Şanraklar. Yoldaşım caman bolsa bötön üyde tüm katma. Ayalım caman bolsa gem makaldı toluktaydı. Bol atalarının, babalarının en mamlu savağı bir süylem makal benen bir ömürlük tecrübe jaratmanın içinde. Yoldaşım caman bolsa bötön üyde tüm katma. Bundan bir kanca yıl burada büyüsü caman eken özünün ecesini üyde tüm katı koygan eğitesi balon asıl vurgan esi yok erkek var internette çıktı. Demek büyüsü caman eken kızgan dolaşkan. Yoldaşım caman bolsa bötönüyle tün katma. Ayalım canan bolsa makaldın ulandısı. Var mı cevap? Anda git. Cevap aydınız? Bötön жерден Üstüne sözü de koydunuz da. Havalı aldım. Ecekem 70% tuğra cevap verdiniz. Bana böyle sizge havalarınız. Toğanlar ekranda qarayız, ayallar ekranda qaradı. Erkekler uşun bakal bizge savap basın, jol görsün. Yoldaşım caman bolsa bötön üyde tün katpa, ayalın caman bolsa kişi aldığında ün katpa degen söz var. Bugün ayalına camandayla büröge dazı süylelmeye kaldık. Üyüge bir dese sorap gelse, Türk'tür katmakadan sorayım dep kaldık. Özü seçip çıkaralmaya kaldık. Karasanız ne degen makal ay? Bu babalardan başına baskan menen vurgan beter sözü bu. O zaman jigitler oylan degen kana söz basın. Giydi akırgı makallarım kettik anda. Жақсы аял ұшындай болып, жаман аял ұшындай болып. Мақалды кеп толықпайды. Экранға қарасаңыздар, мынау жерде боз үй тұрады, дарақ, шамал, бірнесе тұрады. Сәкауым давайте. Жығындан көрішке тойбай, неден келемі? Медак, жақын келіңіз. Жақсы аял, борондығы боз үй, жаман аял, боз үйдегі борон.
Mına kitep sizge. Молодец келсин. Hormatly erkekler, uşul makalda har bir ayol zatının kухнясына asıp koyuңуздар. Жоопты караңыздар экранды. Жакшы ayol бороондогу боз үй болот. Жаман ayol боз үйдүн ичиндеги бороон болот дейт почеркин. Карачы. Баягыда bir аксакал суукта бороонда калтырап турса, bir жашка келип, аксакал бороондо эмне бар? Үйгө кирбейсизби, суукта турасыз десе, аксакал айткан экен. Ай балам, эшиктеги бороонго караганда үйдөгү бороон катуу болот, кире албайт деген экен. Ошондон келиңиздер, үйдө бороон чакын болбосун. Акыры суроо кеттик анда. Жакшы зайып таранчыны тайке калат. Макалдын аты эң оңой. Ким айтат? Жакшы зайып деген сөз жакшы аял деген. Эжеге мол көтөрдү. Жакшы зайып таранчыны тайке калат. Эжеге жоон айтыңыз. Жакшы зайып таранчыны тайке калат. Bravo, özüstü bolça yapmazlar. Bu kez sizge. Bödölünü bölö kılat degen gep bolça doğanda. Bödölünü bölö kılat. Kanday son ne? Hadi olsa men usul yerden keyingi sorularına kettik anda. Akıllı soruların biri. Komşular mehtaslar. Komşun jakşı olsa makalda bulansın. Kim ayır? 10 taraf. 10 taraf. Çata basıyla ol kettik. 10 taraf. Ruslan tamamen alışmasa başka hiç mi kaçmadı da? Jakşı, komşun jakşı olsa kanday dep ойлойсуз? Komşun jakşı olsa kodalaşıp şu. Kabul aldım, bu жооп эмес бирок. Дагы кандай вариант бар? Кандай дейсиздер? Komşun jakşı olsa, аке кандай дейсиз? Эске? Komşun jakşı olsa kандай дейсиздер? Kodalaşıp şu. Cemalaşıp. Tamam, aytыңыз. Komşun jakşı olsa Komşun jakşı olsa, kodalaşıp kabul aldım. Kane жоқ. Ошону айтайын дегенсиз. Анда komşun jakşı olsa деген макалдын жообун айтам. Айтасызбы? Ой, интернетке рахмат, кеттик, Komşum jakşı olsa so'nggi qiz erta. Молодец, sizge. Mana Google'ga raqam sizge. Komşun jakşı olsa, soqır kız eng tamat деген макал экен. Карасаңыздар. Азыр кошунанын жамандыгын айна, көрүп атканыңыз эридиге тийбей калып кетип атат.